mukama wita simwe twashemerera ugundo murundi okuba nimwe kandi rahangana yebaruguma natwiguriraho butosha bwona Reverend Ronald Karegeya Chaplain na bwakino ni garuzi omuru rwa Mpara ankore diocese Elizoba na nendebe kigambo cha Yesu kutuchwera umuhanda musiya kandi no kugumizamo muri yogo muhanda turi mu baraha yahandikirwa abaheburayo 10 kandi umushorongo no gwa 23 Hebrews chapter 10 verse 23 nagira ati yagira katugumize mu kuhamya amasiko geitu star kunyiganyiga abwo kuba waraganise no mwesugwa katugumizemu kuhamya amasiko geitu star kunyiganyiga abwo kubogo waraganise no mwesugwa mukama wita simwe okugumizamu omurigendo okugumizamu omukora okugumizamu okwemerera okugumizamu omuryo rw'urugendo rwona haza ngo kugumizamu oku tugumizemu sitari kunyiganyigwa obundi mbera nizije zikunyiga konka wishimwe nani nyenda kongera kuhamya ngo mukugume bwoko oyongere kugumizamu abo kuba besiga mukama bagumane beyongera mani no buzije mberezo zikabashikaho apana rahanga yongera kubakora ki kubemerezaho haza rero yagarazaho umushorongo gwa muheraho ekituruko wegamu ngugo waraganise no mwesugo umushorongo guconnectingana yabare Paulo yandikiye abatesalonika yo kubanza ishure ya 5 gwa 24 nagira ngugo waraganise no mwesugo no kora no wakora mwene rahangogo wakoraganise otakabanganisa agwo kuba no kukora no wari kwija kukora ebyawo byona no wari kwija kubikora omukaya yawe no wari kwija kukora omubana bawe no wari kwija kukora business yawe no wari kwija kukora ogo waraganise no mwesubo obundi abantu bensi bo nibija baburo kwesugwa obundi ese na yije kwehindurura konkara hanga witu no mwesugo kandi ogwe nuwe yakuraganise okuruga kwanga kwensi no takabireho no kubaho waka yakutebekana seizi mwene ogo wakuteyireho akagira ati nyowe ninkumanya ninkwetana mu izina nakumanya n'izina nebyo rukuza kuraba mbyona nabimanya abwo kubana amanya entandukwa kandi agaraka hendera amanya no kuhendera nuwe butandikiro nuwe bugarikiro mwene tubene ngo twangera kwesiga mukama bampero mugisha kandi nimbashabira ngo rahanga yongere kubakwasa mwongere kumwesiga kandi mwongere kwemerera umuryo ko kuraganisa mwino kwikiriza mukama agumenemo webare mukama gwe kigambo cyawe kandi webare abo burungi bwawe no kongera kutuhamya no kongera kutugumyaho mutwongere kugumya amasiko gaitu sitara kunyiganyiyo abo kubiyo waraganise uriyo mwesi gwa kandi no kora niyo kukora mwene yongera kutukorera byembabazi tugumene iwo tosha bwona mensimo burungi bw'izina ryawe byona nabe kwasa by'abantu babo byona nabe kwasa ntari kubanganisa kurabiro mu izina ry'Imana Yesu Kristo mukama witu kandi mukama baherezo usingebwe mukama bakizo mushana gwa mishoje utosha bwona noko mugisha gwarango bushorozo bwona ranga tatitu umwana no mwisero kwera ogo mugisha gumene imwe bongere kubakorera byambabazi kandi ogo mugisha gutabaragaho hati nebiro byona amina.